Vele bjang Kembuara. Wara. What an experience. Semba go swara. Hey, actually, le ke sa le telele. Ke se ka tla ka kwa molemo. Ba go riang, a tsuru ba go riang. Ba go tapunya. Ba mo fa masa. Jala ke line e ba go. Ya ke line yo massage. O mo tloša ka nsese. Ka mo Tapudisa. for blood circulation are ona kwa botlhoko mo. O ka botlhoko mo dipotaneng. Mo dipotaneng ke nagana re go tsamaya. Ya ke dina gore blood e circulate. Oh nice. Yeah. Oh MMP ba hwetša kae? MMP le khwetsa ko 1100 Conference. Go Polokwane. 11 hands fan respect. Polokwane. Polokwane. And it's working 24 hours. You can find us on Jale di services tše le gore la di offera ke mo MMP. MMP offer the services tse dintsi. Re na le security event. Re na le armed heady alarms. Then re na le ya ambulances yona e bereka for the event. Response. Le house calling. Yes. Nice. Moshomo mo kaone ma. Ra leboga ge le thegile event ya Matimatšatši Heritage Camping and Hiking 2020 e dirile ke Makgatla M Foundation ga nkeke o mo lethonyathonye dinepe ke mangwara Ke kgetša. kgetša Ke la pile. o re sa botse gore monna o tšo fihla kwa Ke tšo fihla ko pakaneng kwa. Yeah. Ke nna mothomo. Sport. O fihla ko pakaneng. Since ka sport e belegwa. Monnesho. Banna ba la pile. Ba zamile. Ba feletse tseleng. Banna ba di monna o go bile tseleng le nna ke fitlile Lolo Mountain ke leboga ke thabile kudukudu o tšo hike le robetse thabeng re robetse thabeng re campile re bethile ke moya o mo botse wa hlago re psinne nice no ra leboga Mara go le kwa.